abahegwe ba mbere muri Afurika bubatse umutungo wabo binyuze mu guhanga udushya no gushyira amahanga mu bucuruzi bahindura inganda zabo, kuva mu nganda no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugeza ku itumanaho n'ibicuruzwa by'abaguzi birimo guhindura imiterere y'ubukungu bwa Afurika ndetse n'ibindi. Uyu munsi byatumye tureba ese ni bande bafite amafaranga menshi ku mugabane wa Afurika, ni bande bakoze cyane bakarusha abandi amafaranga ku mugabane wa Afurika bakabarusha ubutunzi, abo ni bande? Ese bimara iki umugabane wa Afurika? Ese byagenze gute ngo bagire ubwo bukungu? Ngo haye ikaze, nitwa Jean Paul TV Show. Nimba rugamba ugeze kuri muyoboro kandi subscribe kandi konti tugiye tubana buri munsi, kandi nimba ukora ibiganiro tukugeza no kagenda udakanze like, kandi nimba icyo twazakubwira ubutaha ugenda ucyandika muri comment. Uyu munsi tugiye kureba Abacyire ba mbere batanu muri Afurika. Ngo haye ikaze, nitwa Jean Paul TV Show. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umunyamisiri na Sefu Sawiri. Uyu mugabo akaba afite umutungo ungana na miliyari 7.2 by'amadolari ya Amerika. Uyu mugabo akaba akora akazi k'ubwubatsi ndetse no gucuruza imiti. Uyu Sawiri ni umwe mu bagize umuryango ukize cyane mu Misiri, ayobora Ariscom Construction kandi ashora imari cyane mu bihangange ku isi nka Adidas. Urugendo rwo mu bwubatsi rwamugize umwe mu bashoramari bakomeye ku isi. Nubwo afite amahirwe menshi yo kuba akize, ahitamo gukomeza kwibera hasi. Uyu na Sefu Sawiri yavutse ku itariki 19 Mutarama 1961, afite imyaka 63. Uyu mugabo amashuri yatangiriye ahitwa Evangareshi, aza kuyakomereza ahitwa Oberashure, aza kuyarangiriza ahitwa Erimameta University ya Chicago. Ni umucuruzi ndetse akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Osayi. Akaba yarashakanye na Sharine Sawiri, bakaba barabyaranye abana 4. Kandi nimba ushaka ko twazagaruka gukora amwe mu mateka y'uyu mugabo ugenda ubyandika muri comment. Uyu akaba ari umukire twasanze ku mwanya wa gatanu, akaba atunze miliyari 7.2 by'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa kane turahasanga uwitwa Abdul Samad Rabiu. Uyu akaba bariga umutungo ungana na miliyari 8.1 by'amadolari ya Amerika. Uyu Abdul Samad Rabiu yamamaye mu gukora sima, isukari ndetse no kugura imitungo itimukanwa. Uyu Abdul Samad Rabiu ni umwe mu banyenganda bo muri Nigeria binjije umutungo wabo babinyujije muri Buya Group, ihuriro rya sima, isukari ndetse n'umutungo utimukanwa. Azwiho ubuzima butuje kandi bworoheje. Rabiu yaguye ubucuruzi bw'umuryango we mu masosiyete akomeye yo muri Nigeria. Uyu Abdul Samad Rabiu yashinze Buya International Limited mu 1988. Uyu akaba ari umukire twasanze ku mwanya wa 8, akaba afite umutungo ungana na miliyari 8.1 by'amadolari ya Amerika. Kandi nimba ushaka twazagaruka kuri amwe mu mateka y'uyu mugabo uze kugenda ubyandika muri comment. Ku mwanya wa gatatu turasanga uwitwa Nicky Oppenheimer. Uyu akaba afite umutungo ungana na miliyari 8.4 by'amadolari ya Amerika. Akaba yaramamaye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Diamond. Nicky Oppenheimer, igihangange cya diyama, yungutse umutungo binyuze mu mugabane wa Oppenheimer 40% muri The Billers, uruganda rukora diyama nini ku isi. Umuryango we wagurishije imigabane yawo muri 2012 kuri miliyari 5.1. Uwugurisha kampani yitwaga The Billers. Oppenheimer yishimira abagira neza cyane cyane kubungabunga ibidukikije. Urugendo rwe rwatangiriye mu birombe bya diyama, amaherezo yaje kuyobora The Billers ku isi yose. Uyu Oppenheimer yavutse ku ya 8 Kamena 1945. Ni umucuruzi w'umuherwe muri Afurika y'Epfo, akaba umuyobozi wa sosiyete icukura amabuye ya diyama ya The Billers ndetse n'ishami ryayo Diamond Trading, ndetse yari n'uwahoze ari umuyobozi wungirije wa Angola American. Niwe muntu wa gatatu mu baherwe muri Afurika. Nimba ushaka ko twazagaruka kuri amwe mu mateka y'uyu mugabo uze kugenda ubyandika muri comment. Nuko tuba tudashaka ko video iba ndende, twakakubwiye muri amwe mu mateka y'uyu mugabo. Ariko nimba ushaka ko twazakubwira uze kugenda ubyandika muri comment, uze kwandikaho izina rye tuzakubwiye muri amwe mu mateka y'uyu mugabo. Ku mwanya wa kabiri turahasanga uwitwa John Rupeta. Akaba afite agaciro kangana na miliyari 10.7 by'amadolari ya Amerika. John Rupeta, umuherwe wo muri Afurika y'Epfo, ayoboye kampani yitwa Finance ya Richmond. Azwi cyane ku bicuruzwa bihenze nka Karatia na Mont Blanc. Urugendo rwa Rupeta rwashinze imizi mu bucuruzi bw'itabi. Kandi nimba ushaka ko twazakugarukira muri amwe mu mateka y'uyu mugabo uze kugenda ubyandika muri comment, wandikaho n'izina rye. Nimba wakanze subscribe ugakanda no kuronza igihe tukazajya tubana buri munsi. Nimba wakanze like, reka nze tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga uwitwa Aliko Dangote. Uyu akaba afite umutungo ungana na miliyari 15.6 by'amadolari ya Amerika. Aliko Dangote, umuherwe wa mbere muri Afurika, mu myaka irenga 10 yubatse umutungo we abinyujije mu itsinda rya Dangote Group, ihuriro ryiganje ku isoko rya Afurika muri sima, isukari no gukora ifu. Nubwo afite ubutunzi buhebuje, Dangote akomeza kubaho mu buzima buke.
urugendo rwe rwatangiranye no gucuruza ibicuruzwa, none uyu munsi ayoboye imishinga nka Dangote Refina izagira ingaruka zikomeye ku nganda zikomoka kuri peteroli muri Nigeria. Uyu Dangote yavutse ku itariki 10 Mata 1957, avukira mu muryango ukize w'abayisilamu ba Hausa. Icyo gihe kikaba cyari igice cya Nigeria y'Abongereza. Nyina akaba yaritwaga Maria Sanusi, yari umukobwa w'umucuruzi Sanusi Danta. Ise yitwaga Mohamed Dangote, yari umucuruzi wa Danta binyuze kuri nyina. Ni umwuzukuru wa Ali Hassan Danta, umuntu ukize cyane muri Afurika y'Iburengerazuba. Igihe yapfaga mu 1955, niwe wari umuntu ukize muri Afurika y'Iburengerazuba muri uwo mwaka w'1955. Andi mateka wamenya kuri uyu mugabo w'umukire wa mbere muri Afurika nuko muri umuntu wa Dangote Sane yavutse mu 1959, aza kwitaba Imana mu 2021 afite imyaka 60. Nawe yari umucuruzi. Ikindi wamenya nuko uyu Dangote yize mu ishuri nka Madarasa ya Sheikh Ali Kumasi, ahita ajya mu ishuri ryisumbuye rya Kano mu 1978. Yarangije muri kaminuza ya leta ya Birineni. Yabonye impamyabumenyi ihanitse mu masomo y'ubucuruzi n'imiyoborere yakuye muri kaminuza ya Ali Zahari i Cairo. Ayo akaba ari amwe mu mateka y'uyu mugabo wabumenye, kandi nimba ushaka kose ko twazayacukumbura twakubwira uze kugenda ubyandika muri comment. Wakaba ari mu kiro wa mbere dufite hano muri Afurika. Njye wakugezaho runo rutonde nitwa Jean Paul TV Show. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ntugende udakanze subscribe kandi kurenza igihe tugiye tubana buri munsi, kandi nimba ukunda video tukugezaho ntukagende udakanze like. Kandi nimba ari ikintu ushaka ko twazakubwiraho ubutaha uze kugenda ucyandika muri comment. Nimba ari nacyo uze kugenda usige mu dutima, kandi nimba ari icyo ubona kitagenda neza muri video tuguha uze kugenda ucyandika muri comment, ubutaha tuzagikosora. Iyi ni Jean Paul TV Show, ndabakunda cyane, bye bye.